tutegeere nti omwana bamwongere mu mutwalo mutaamu yakunywa buugi okupataamu bwetandika paka bwenaawo ife tuditwala eno ku musolo tutegeere nti ekikiwola nekakasa nti ekyo kijja kuyamba kwino. Ekyokubiri twenda kwongera kukobereza abasomesa boona baffeeyo kuba eri omutuufu n'amasomero agandi gojja supervision ndooza nento abasomesa nga tibabaayo olayida bulala mu wiiki wayagaana nga abaana bali awo n'abaana abandi abali kubita abasomesa bafaayo wayagaana ka abasomesa bali kusomesa Monday ku Friday baliwo aye wayagaana agandi eno nga somesa azirako ate eziraali kulondoola so n'okulondoola kweno kunafu nga tukongere mwana ate mu byawe education byonka aye ne program da gavumenti edini obona PBM eno abantu bali kulira yoona ekirigireeta mu abantu okulira follow up enondoola y'ebipuroguramu ntono so nze nsuubira nti n'endawulo y'enjoota ndikwenda tuteemu akawaayiro gavumenti ereeta ekyokulya nga kiviraala italo abazaire bano twongerewo bataamu embeera y'okwembeza abaana abo n'okubasapootinga tubasomese lwaki balina okuberera abaana ndidi nti bakiigi aye olwokuba abandi kubo tibasoma ino tibakitwala nga nsonga ate beerabira nti abaana bano ezira kyabugaiga tebakabalekera kuba tibakaalina mataka tibakaalina ki ezira byakusikira ekintu kyonka kye balina okukuba nti abaana bano kyebanaasikira kusoma so omuzaire bw'otabeerera mwana ojamulekera ki eira twalinga ano n'abazaire ngo aba n'agayumba ne ga bizinesi n'agataka yalekera abaana tibikaaliwo era ano kitegeeza iwe omuzaire olwaleero ali kutubona kintu kyonka kyosobola okulekera abaana bw'omuleka nga ali ne diguri ayida kweyemerezaawo nzitika nzira kyenkabanga muzaire kuba yampeerera nsoboire okutandikawo emirimu egyange timubanda aye ate eriyo abandi nga bali kubalirira muzeeyo oyo ava oli alwire ettaka lino kalekale lwambeera yakusoma so twenda tubenga esira tulitalina kusoma ekitongole bakyeta Save for Health Uganda. Ekitongole kino tuli kusomesa enkola yebyeta Twedandabe. Enkola eyo tujja bwe tudibya enkola y'okujja kudwaliro bw'osasula cash okuwa kaadi ogula kaadi eno ya insurance oba insurance y'ebulamu entandikwa y'omwaka bw'ofuna kaadi eyo y'okozesanga okujja okufuna obwidandabi okumala omwaka mulamba so enkola twagituuma Twedandabe. So abantu bagifuna kaadi eyo agifuna ku mitwalo ebiri nga ya mwaka kaadi ya mitwalo ebiri nga ejjakola mwaka mulamba buli lw'olwala y'olagangayo ku ddwaliro nga bakwidandaba nga bakusiibula ng'ogolola mpera ano enkola eyo nakitandikawo ekitongole ekyo nakitandika mu mwaka gwa 2023 nakakitambuliza emyaka 2 era bwe tukitaasa ine tuli mu disitulikiti ebyera yala 15 abeidinda mutanko bambwe tukaali kutuukawo aye buti mu Busoga tuli mu Bugweri twaba mu Mayuge twaba ni Iganga edeisa tumwe tukaali era tulisuubira nti bwetunamala okisaasaanya bulungi mu edeisa newe tutandika okigaziya mulimu ebintu so abeidinda mutulinde kutukaali kwida aye nga mu Buganda yona tuliyo kuba yenatandikira nenajja kukiseesera ni mu Western eyo yona tuliyo ni mu Northern yona tuliyo mu Western so enkola eyo n'omulimu gw'ensinza okolera abannayuganda agwokutasobola mu nsonga kuba nzira kyabugaiga kisinga bulala